presidential executive order ma president mio president kene ene ka wajigi no tiyu jim no yor chimme ka balere mo moi enini pingo pekiti order enini you are quiet nu kondo gore dong nu ko gore FDC ko gore ikeru da kirano chimme ka balere eni mere wiro wang dano kichin. You are just smoke screening. You are behind. You people, you are behind. You big people, you are behind. Uno daraba. Wano nge oli weni gini eni ka president wa yigino. President is the only person now ka weni timu ka man de timu. Angama is above president in Uganda. Ngama ti above president. Uno bala lok money presidento ono executive order ni ba ubalo chincha corona binu no motime lockdown ramu timi yema tek man da ko binu eni balalo da ko timba endo kan nu gore ko na nga go gore nen kong bunu ya wano chwa kena rem wo boto ketu pa wa mer lockdown kendong ginati ya lung ba jomo kene dong gina ka loko kene ki vurre wiye kunu ngini hiru ko padano eni dong ben pa vurre wiye lok me balalo ni pa ya vurre wiye president nyinno ke waji do da riyam jonio waji jono dak chin iganye ki kamako aye joni ki pere ki ganye joni ki ti kamako aye where have they originated from? Were they not having land? Let them go and graze their cattle there. Pay but what? Look, anyone pay what chwao. Kawanero tin ko ma tek ma wano tika ko ma chala chuli ma lok pa kilo ko balalo nyang kole magiti ko mbili ka wilo ngom I will ekas ma dong but why le ba chuli historically ko weka waj botu ana bele tina chuli ma deno chana ya chuli kinwale ya chuli wa kumbelati ya chuli me a chel jey ki bel kamini wa ki kam yu me jey wa kor mu jong yam ko kwani wadugu chien paju imwa kali bario kiabu ngwen madungo ya settling mabe ni ya ki kam dul panyang kuli kin magucha ko donyo kede gucha ko binu yumelwen pingdo kwe iloba chuli ikare madung pin kwe umiki wa mugo madung giti ki die mapol ma lek ko ne dong yilu wigi gucha ko kier ka gam wa nyang kole mi bino ka leka bien gen giti te kwar me leka mu kene ko bin yow penyu leka penya mu kene dong gucha ko couper kilo wot ki ma kele nyang kole me bini lo wa a chuli mu kene cha ko kier ka gam wa kor mu jong me bino ka leka en kor mu jong ma yam go kwalo die wani unena ro nyima jole guja utimone Nyankole nyero chiak malutien bienu kum reju makonyepe arinya wek bien pon nya chingwa kara mission gino dong tie ndong kitiki neno gimo Nyankole gu cha wunye biei ino ki kwanyo dianki rom ki diru binu na mukora ki kwanye ki na mukora wa palabek wa chwa ineno kitajo ya kwala wakere ujong bene ka manu kitung chen ko diang ipoti me ya duot banga unuwan mangiu mission gi joni ku ya ku pekin gi ngatu ma ka cing le woro ngatu ma ka cing joni ku cha wilu ngom ki ka be ma titidi ma cha por ma titidi ki cha le gi cha funyu le lu ming ma gi lu yi nyingwa wa nyero pe wa ngiu no mission pa joni eni now it has become real do do lueng padano wen peki wek lueng ni ching MPs ke ken peki wek lueng ni ching lutela ke ken lueng pakara yolo winyu kita la migo mono timeni duala ke de lok ke de ikom mulanya gi Gilbert ikom akol gi ikom ko ambassador la tuno gi ikom window gi unero kita lutela wa kitika double dog gi
gitika logo de me go ko ngam kwarwa nga ma wanu chiro wana ni mo wanu chiro wilu ade de ni ka ki logo churi mane matiki ngam ilao matiki ngam e kas bira bor ko waji ti wajkom ene we ko tim joni ko donya ma tere igay wa wajkom wa lo tini wa gitek wa ko bien gitek le ko dia o we ko ade lo tini wa ka o neno joni gi binu gi donyo gi kabiru wa matete ini wen binu ma chala duki me wajkom ma chaw kena wan wati kere ma chuere chu nyo fugul kirnen di ma keta tika lanye di ka dan keta lanye kin gay peke le ko peke timo eto ba lelu don ku binu gu chaw timo renyi gi chor dia ngi di porne ka timo ngwa ka renyi ki tiel lok ne jin gi chi ngo iga mete gen gi tiki man eni to fu dano ngom mi mekwa ka o char giu wan wen no be di pige ana be di pige in bele do pige ani na dire maja ma wan we gi bi le nga o roja wa ma di tie de ga do le woni gu bi le nga mo ko ben wen pe beru mingba so umiro ni no lok ni ma be wona chuli ka pe wa ni anga luen ni wangu gudia imenera chalo gilbat gi nga gi tiga lok gi timo wang mau gudu ini community ati wait and you see kurnen kake wajo lok ngat no ma yin yang pakke un ko do biri obi ne na nyim inyang ke nyim ni gini don kar raja de an luen ini do ko luen ki kome wuni jun no wayni gini do mero do genocide ko donc tika tuj mi Tanzania ni mi Rwanda ko kuru kapil wanyo tuko kina chuli ki nyankole wono mudugu wa kwene atero ki mudugu to ere ha